Sengilo lifuba lekondla umphefumulo elihlelweni lwakho Our Timely Word livile lesikhathi nemprofeti Promise Shongwe welibandla le-Chosen Generation of Jesus Christ. Busiseka. Acts chapter 16 from verse 16 downwards. Amen. Ngathi singajabula ku verse 20 kuyaphasa. Amen. Yes, ngicela usifundele. Kufunza kanjena. Babayisa etimanjini temaroma. Befike bathi labafu bangemaJuda futhi bayahlupha lapha edolobheni lethu. Bafundzisa emasiko laphambene nemithetho yethu. Thina emaroma lesingakafanele ukuwavuma nokuwenda. Siquku sabavukela naso salwa nabo. Netimanje tadzabula tingubo tabo Paul naSilas. Dathi abapanjabule ngemizakho. Bathi sebashawe imivimba leminyenti yasetithi abafakwe ejele. Dayala umgcinijele ukuthi abagcine kahle abagadzisisi. Nembala wabavalela ejele lelingekhathi waphela tinyawo tabo etizimzimeni tetigodo. Kwathi ekhathi ebusuku uPaulo naSilas bathandaza bahlabela tingoba tekudumisa uNkulunkulu. Tiboshwa letiye tibalalela. Masinyane kwaba khona kutamatama kwemhlaba lokukhulu. Lokwatamatama zatiselo telijele. Khonapho yonke iminyango yavuleka. Tingetane tonke tetiboshwa tadzilile. Amen. That's what we have been talking about all along. Amen. Kakhulu besibuka ukuthi nasenda tini nasilalela uNkulunkulu kwendekani. Nyalo sesisukile kubukeni ukuthi nasimlalela kwendekani. Sesisekuthenini ungubani yena lele simlalelako. Amen. Kakhulu kulamalanga nje ngicizelela lokho ukuthi ungubani yena nje simlalela. Yini lengaka ngayo lesibita noma lengibanga ukuthi ngikhuthade abantu ukuthi asimlaleleni uNkulunkulu singayi ngethi sidiva kanjani nethi sibonani sendele live lakhe ngalendlela lafisa sende ngayo ngoba kunemimangaliso lesingakhona kuyibona noma sihambe tukwayo noma kunekwenda kwaNkulunkulu. Amen. Lesingeke sikhone ukubona noma sikufakazele noma sibone emava uNkulunkulu agcwaliseka ngekuphatheka kwakhe empilweni tethu ngoba thina sikemi sathi position ngekuthi uthe sime kanjani kuze yena ende. Amen. Kunye kuphela lokunyakatisa uNkulunkulu ezulwini akusito tinyembethe akusiko kubalisa akusiko kubala iminyaka yekuhlupheka netinhlungu lokuthinza inhliziyo yaNkulunkulu live lakhe. God's greatest weakness is his word. Live like not emotions, not ukuthi bani bathi is his word. To an extent noma besingemanga nhlanye kanganani sithi uNkulunkulu sophutile kwenda kuthi nekuthi uma kungakude lo tawubona lokuthi kumele kunyakatiswe le live lakhe kuzanyakatena angeke siwabone amandla uNkulunkulu la ngakavimbeki kwempilo tethu. Amen. So Paul and Silas la kulo ekulemsebenzi bapostoli bavakala basenkingeni bashayelwe kukhipha umoya lomubi bashayelwe kwenta into lekahle lokuthi kuyende ungumzalwane tonke tindvo udenda kahle unikela uye esontweni ngesikhathi tindvo nje tiphambane nje etafuleni hayi ngoba kungawe yini kungekwe ukuthi ngifuna lokuthi ngiyifake lemfundiso ukuthi kumele sifike kule level ekunderstand ukuthi lo sekwendeka kuwe akusasingawe akusasinge sibongo sakini sekungekuthi uNkulunkulu ukhethe kwendane empilweni yakho ngalesimo leso konke lokwehlela wena sekuthenini uNkulunkulu ufuna kubonakalisa ini lokho wena kumele ufike kulesinqumo sekudinikela wonke uNkulunkulu kube bede ama reservations in your life ukuthi lokhu ke kwami ngoba nginguzibani noma ngifuna kwenda inokwatiwa kanjani la khona sewuphilela nje kwekuthi uNkulunkulu wenda mathanza tukwempilo yakho kunamake nangidala lebengisona ngizindla ngaye noma mayelo engcolela ngikhombuthe ngaye ngihana. Amen. Lo make ngazi ukuthi washonelwa indvodza yakhe yini noma babwakhe asemncane. Amen. Lithi iBhayibheli imoya engcwele wehlela tukwakhe wamnika sethembiso kuthi mhlazana adalwa lomkhululi longuJesu Kristu emhlabeni utawuba ngilomunye walabatamukele ethembelini. Lithi iBhayibheli manje lo make akayanga ngekuba ngebuhlungu
ukuthi uhanjelwe yindvodza asesemusha. Lithi iBhayibheli wasale watinikela entsandvweni yaNkulunkulu khulekele Israel nekukhuleka kuta kwaMesiya lo Jesu Kristu nekuthi bantu batokhuleka cause bekati ukuthi kuta kwa Jesu Kristu sekuletha bunye emkhathini webantu naNkulunkulu ngoba Jesu ungumlamleli emkhathini webantu naNkulunkulu. Amen. Bantu bebalahlekile ebukhoneni baNkulunkulu. So ngaJesu sibuyiswa kulelo cebo uNkulunkulu labekavela nalo nakasakha noma asilethe emhlabeni. So kunemasu uNkulunkulu lanayo ngathi sonke lamhlabeni ngamunye nangamunye wethu. Unetinjongo nemasu lanawo ngathi ngamunye nangamunye wethu. But asikhoni kwabona lamasu aphatheka athatha indzawo empilweni yethu ngoba asigemi according to how he expects us to stand. Asimkholwa nalokhu unawo kwawona lamasu. So that's why he sent that into stand ngema emotions ngethi bantu bathini singemi kule live. Lana kubo la kulo ex nje lo make lona nje wasale wayekela konke ngisho siNkulunkulu nakakhuluma kuye wase uthi from now onwards my indvodza yami sekutaba ngilo msebenzi waNkulunkulu. Sengidabohlala ethembelini laNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wasi uyathutha soyohlala le ethembelini laNkulunkulu. Busuku nemini uhlalela kuthandazela Israel. Uthandazela nekungena kweMesaya ukuthi kube bethele ukudisturba leli cebo lelo ngoba bekusho ukuthi sengeke sisakhululwa ngengathi yaJesu kube kwabakhona lokutha udisturba lo. So kunekudzingeka ukuthi letinkinga lesihamba thukathi netinto lesibonako tisiphushele enjongweni nase-understanding ukuthi ngabe vele uNkulunkulu uhloseni ngaloko lohamba thukwabo. But sitikhanza side bufakazi baloko cause asimniki lelithuba lekuthi sime ngalendlela lathi asime ngayo kuze abonakalise lelicebo lakhe leliphelele. Nabo Paul and Silas benda indvole kahle. Bakhiphe umoya lomubi vele iBhayibheli lisithume ukuthi uJesu nje nakabuyele ezweni wathi manje ke nibokhiphe imimoya lemibi ni cast out emadimoni nikhiphe emadimoni kubantu. Amen. Ubende indvo lengiyo shothi kuyendeka wende indvo lengiyo wende tindvo ngembhalo tindvo still tingayi ungaphili impilo le ngazothi iyahawukelisa noma yonke into yakhe ivela ifola in place noma ulenda lelivula uNkulunkulu noma konke ukwenda appropriate kuyendeka nje lenhlakanipho yaNkulunkulu ikhethe kutembula ngendlela lo ngakhanza ukuthi abantu abanenge bebanga interpret ngathi uNkulunkulu sokushiyile. Amen. So it does happen. Maybe you are a man of God, you are serving God faithfully, you are giving, or you are a member in a church, you are giving appropriately. You are saved, but things are not opening up appropriately in your life. It doesn't mean stop your service before God. It means continue hard so that you discover lokulahlose sekugwenda ngaleso sikhathi. Kunendo lafuna genda but shorty utsinze batting in ngilo lekubita ukuthi ufake manje kakhulu kwende ngengane nangendluzula lendvo leyo ngoba sibusiso sakho sibhaciswe kule ndvo leyo. Amen. So Paul and Silas, they are not intimidated. They are continuing to worship God as if basetindlini tabo. Lokusho ukuthi bo Paul na Silas bebane mentality yabo Daniel. Yex nowabonga bathatha ubafake ejele noma ungabathatha uthi wena ulethe indzawo le uncomfortable for bona bayamathi uNkulunkulu labamkhondwa. Athi Daniel chapter 11 verse 32 manje ke labo labayomathi uNkulunkulu wabo bayowenda timangaliso. Lokho sinetimangaliso letimile letsengendeke letsenkagcwaliseki because thina sibantwana kaNkulunkulu asikekho kunebantu abaphile emigedzeni asikaphumele ebaleni ukuthi sibone ukuthi uNkulunkulu angakhona kwendana. Munye kuphela lo tawutsinza inhliki yaNkulunkulu ngilotawuma evini laNkulunkulu a challenge uNkulunkulu netimo asebenzise le live laNkulunkulu hayi ama emotions buhlungu nekhala neminyaka akusiyo iminyaka lekunika isiqiniseko sokuthi uphuma nini akusitho tinyembete tinenge letisho sithi uphuma nini kunalomnye futhi makelo bekangihana amen akusho ngiphenina ngenxa yokuthubekede banvana lise iBhayibheli bekakhala amen until one day she entered the temple la khona wakhanza ingceke yaNkulunkulu lengeli ithandaza bobabili abantu bakhalela abantwana nethi Eli beka nemvana Eli beka nabo bantwana but abantu bakhe bebangayendi insandvo yaNkulunkulu Eli beka lona lo Hana ufuna kuba nebantwana ude yena abantwana bahlangana lena baneticelo dinye tiyaNkulunkulu munye nethi le perception lendlela babuka ngayo yehlukile Eli ucela umntwana ucelela uNkulunkulu Hana ucela umntwana ufuna prove phenina ukuthi nayo umntwana. Do you understand that? So lokusho ukuthi hey my goodness lize iBhayibheli nakenza nje eceleni kwa Eli
nakeva ukuthi Eli akafuni ukuthi abe nemvana kuze alayele bantu ukuthi uyakhona kuba nebantwana. Little Bible manje ke wase uyeva ukuthi Eli ucela umvana nje ufuna umuntu lotawusala ethempelini laNkulunkulu ende tindvo nenzandvo yaNkulunkulu esikhaleni sakhe yena ngoba bekasamthanda. Do you understand that? So Little Bible manje ke then Hannah changed her prayer because of what he had Eli doing. Amen. Washinja sicelo sakhe. Bekasolathi inkosi ngipha umfana ngidobalela sinami ngiyakhona kuba nemfana. Eli uthi ngicela umfana kuze ngimnikele kuwe nkosi. Washinja Hannah wathi no, from now onwards I will pray the prayer that says I want a child to give to you, oh God. We have to reach the place where we go beyond what we are going through. Reach a place where we begin to want to understand ukuthi yini le njongo yaNkulunkulu ngalendvo lengihamba tukwayo. Hayi kujaka kuphuma kule ngingwajaki. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 uthi manje ke asikho silingo lesehlukile kunalabanye abantu lesehlela tukwa kepha uNkulunkulu wethembekile. Lokho sikonke lokwela kwakho kuhlolisisiwe kwacheckwa ukuthi bongahamba tukwakho waphinzwa nikwa nemandla nemagunya ekhamba kulesimo lesi. Ngithi mina asivukeni bazalwane simkholwe uNkulunkulu singesabi kuhamba kunoma ngayinde ehlela tukweni impilo tethu ngoba uNkulunkulu unathi ngaso sonke isikhathi. Asimethembeni ukuthi uNkulunkulu unathi and ngaso sonke isikhathi and utawukhona kugcwalisa afulfile lokho lahlo sekwena empilweni tethu. Ngifuna ukuthandaza nemlothi ngifuna kulahla lithemba sengigciniwe tindwa atende ngendlela engiyongile sondweni ngiyanikela ngiyaseva konke ngikwenda kahle but indlela ngiyibona. Babe ngiyabonga egameni lika Jesu kumlaleli losekhaya ngithanazela emandla amalo engcolo esehlele tukwempilo yakhe ngithanazela i-direction nekonza kwetindlo tukwempilo yakhe bani naye abone nethi athi ukuthi uhlose kwendani ngempilo yakhe egameni lika Jesu siyabonga amen. Siyethemba futhi siyakholwa ukuthi ubusisekile wakhuthateka ngelivi lanamuhla. Uma unesifiso sekuthandaza kanye nekuthola teluleko counseling sessions neMprophetic Promise, shaya noma ushiye umlayeto ngaWhatsApp ku76591921. Lihhovisi leMprofeti liseMbabane Eagle House Building, office number 10 Matfude Naka Railway. Hlanganyela nathi eChosen Generation of Jesus Christ njalo ngelisonto kusuka nga10 ekuseni kuya ku2 emini. Libandla liseMbabane Hilltop ngemuva kwe-waiting room yaseMhlambanyathi. Kuva kabanti vakashela likhasi lethu kaFacebook Chosen Generation of Jesus Christ with Prophet Promise. Asihlanganyele kanye elihlelweni ngemsombuluko lodako ngesikhathi lesifanako. Hlala ubusisekile. Bazalwane, siyabonga kakhulu isupport yenu lechubekako ngelihlelo The Timely Word lesiba nalo njalo ngabomsombuluko estation seVOC nga1 emini. Siyitfolile imilayeto yenu lecela ukuthi sikhulise lesikhathi selihlelo kude litawuba ludze. Sifisile futhi selungele kusilula lesikhathi mane sitawudzinga lusito lwenu. Kude sitawukhona kulula loluhlelo sidzinga i-financial support letasisita sitfole isikhathi leselulekile kaVOC. Uma ufisile kupartnerisha nathi ungathumela umnikelo wakho ku-mobile money enombolweni yelisondvo 76 59 19 21. Siyabonga.